današnjoj epizodi ljudi donosimo da vam pokažem kako da napravite svoj intro. Mislim, ja sam ga već napravio, a vi ga samo trebate. Kao što znate, trebate skinuti video show preko Play prodavnice, pa sam ja to sve uradio. Ali onda idete u Play prodavnicu, da. Idete prvo morate u YouTube. Kada uđete u YouTube, sam dok se meni očita, izvinite što malo čekam dok se očita, ali nadam se da će brzo. Imam koliko? 46 minuta, već tako. Vidite kako brzo ide ove minute, nevjerovatno. Evo ovako, vidite, ja se sad ukucate intro. Ja ću vam ukucati da vi možete onda znati ukucati, ne da ovako sad ispravo. Znači ovaj intro će biti bez teksta, ali vi možete ubaciti u video show. I da, vidite ovdje ima raznih video snimaka, ali ovo gdje je rožo, taj video uđite. Znači taj. Samo malo da smanjujem zvuk. Jer da vi pogledate taj video i izaberete, gledajte u opisu videa vam je stavio koji ćete intro, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja sam htio 7, pošto je vrlo 7 dobar, ali nešto mi nije mogao, pa sam uzeo 5. Znači, stavit ću intro na ovome videu, pa ako vam se sviđa ostavite like. Dobro ljudi, hvala na gledanju i vidite. Evo, ovako možete napraviti svoj intro bez problema. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi i čao!